Следующая схватка. С красного угла Николай Обоев и с синего угла Алексей Соколов, Сантарский улус. Николай Обоев, Нюрбинский улус. Николай Алексей Соколов. Сахарный бойы самый эдем конды мастера. Николай Обоев bertahan pasca kehidupan kita saat itu dari tersebut pula warna Николай Обоев kan bagi bola England mana terus karena kesiapan bagi bola dari baik Aku tu betul betul dengan aku tu sungguh Kecil tidak kerja. Alexei Sokolov. Ada itu. Anak yang kecil anak kalau tak nonton Nikolai Обоев, kalau berbot dan ada kalah berbot, simpel berbot. Jadi. Aku itu tinggalan. Makan tanah sambil nunggu. Menonton juga dengan terjun ke bisa. Hari bertemu mana pun autoriter. Anu water dealer hobi macam. Makan dengan tapi tinggalan. Saya terjun dinner. Jadi udah satu nonton sebenarnya udah dinner terjadi macam antara awak satu yang akan dengan agreement di Palbo. Autor kan sudah berkomparso. Jadi Alexei Sokolov katakan ini adalah unik. Repaitan tangkar sini ke tangkar. Jadi sok teranglah, teranglah. Antara matang kerja. Николай Обоев, Нюрбинский улус, одержал первую победу в борьбе Капсагай в первом круге над Алексеем Соколовым, Сантарский улус.